إلى المباراة النهائية لكأس أفريقيا بعد ما يقارب 22 سنة. معنا العميد الكابتن أشرف حكيمي. فيليسيتاسيون. شفنا اليوم لا ديتيرميناسيون، شفنا لونجاجمون، شفنا ليسبري ديكيب كي اون في لا ديفيرونس. تبارك الله عليكم، كنتوا رجال اليوم حكيمي. شكرا بزاف. كنشكروا كل المغاربه كانوا كيشجعونا كل ماتش، ماشي اليوم من بدينا كوب دافريك. هذه اللي مغاربه اللي كنبغيو، حنا كنخليو كلشي في التيران. بحال اليوم كنا الرجال بحال اللي قلتي، الحمد لله وصلنا واحد فينال. شحال هذه المغرب ما وصلت، 22 وفرحان بزاف. وهذه كنعطيوها sa majesté qu'il a fait un bon travail. On est très heureux de lui et j'espère qu'on va finir le travail le 18. Un petit mot Yassine Bounou اليوم. Ouais, qu'est-ce que je vais dire? Il m'a surpris. C'est pas une surprise pour nous. Nous, on sait que si on arrive à tirer de but, on a, je pense que le meilleur gardien sur les tirs de but. Il a déjà montré à son club, avec nous à la Coupe du Monde, et aujourd'hui il a montré encore. On est très fiers de lui, on est content pour lui et aussi pour tout le travail de l'équipe. تبارك الله عليك. شكرا. Merci beaucoup. كان معنا أشرف حكيمي.